raditi crni ranac 25 litara, uradit ćemo jednu mini demonstraciju. Gornja traka, odnosno noseća kuka na kojoj može da se nosi. Sa zadnje strane razlikujemo ove gajke sa nosačima, omekšani deo, ovdje jedan džep postoji. Na zadnjem delu se nalazi deo koji se vezuje na predrug stomaka za slučaju želite da natrčite u rancu. Manja pretkomora, ovdje naravno možete da lepite određene bedžove i logove. U manjem delu vadimo opremu koja se tu nalazi. Postoje, da kažemo, mole sistem trake za kačenje, deo robe. Otkopčavamo ga sa leve i desne strane, znači preko traka koje mu omogućavaju stezanje ili opuštanje. I prednost ovog ranca je što je mali, kompaktan. To može da se otkopča ceo, dajemo mu prednost u ovom smislu otvaranja. Posjeduje ovdje jedan dodatni deo, može da se stavi određeni roba, materijal, garderoba. Kao što vidite, laptop lagano staje u ranac, baterijska lampa svakako. Tu se nalazi deklaracija ranca, da je branditov, da je originalni. Brandit ranac 25 litara.